आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ सिक्योरिटी फोर्स न चुराचानपुर कक्चिंग अमसुंग कांगपोकपीदगी खुसुखलाई क्या फगतले मणिपुर अमसुंग सिक्किम हंदक थोकिबा इचाउगी अकुपा रिपोर्ट गृह मंत्रालयदा पिखलंगनबा खंगनख्रे अमसुंग 35 सुबा लोक सभा अहानबा मिफम ngasiदगी हौरगनी राज्य की तोगान जिला सिक्योरिटी फोर्स के अपन कांगबुना थीब हुंबगी थबक लेप्तना चथरी पुलिस की पाउना हाई कक्सिंग जिला की खोइदु ममांग लेकाइदा थीब हुंबगी थबक चथबदा कंट्रीमेड पिस्तौल अमा डिटोनेटर याउदबा 36 mm के आई हैंड ग्रेनेड मरी चाइनीज हैंड ग्रेनेड अमा ट्यूब लॉन्चिंग मंगा कापा यारिबा मरु तरागा लोइनबा कार्बाइन अमा स्मोक ग्रेनेड निपान वाउफेंग वायरलेस सेट अमा फंगबा ngamखी कांगपोकपी जिला के ऑल बाजार के मैगजीन याउबा MA3 MK2 एसोल राइफल अमा 7.62 mm सेल्फ लोडेड राइफल अमा कापा यारिबा नोंगै मरु तरा सिंगल बैरल राइफल अमा इम्प्रोवाइज पंपी अमा एम्युनिशन पाउच अमा याउना तोंगान बा पोलम क्या फंगबा ngamखी मफम अदु लेनमा बंकर अमा सु सिक्योरिटी फोर्स की कांगबुना सिदोलमखी हाइरी चुराचानपुर जिला के कंबाई खुलदगी पंपी अनि सुफागत पंगमखी हाइना पुलिस की पाउना मखा तारी अमरोमदा नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरीबाम अमसुंग नेशनल हाईवे 2 इम्फाल दिमापुर लंबीदा नोंगमदा संगदबा यादरबा पोचै पुबा गाड़ी 950 सिक्योरिटी की अकनबा सेक्शन थोरामतंग इम्फाल योरखरे हाइरी लंबी अनि असि इरांग थोपा याबा मफमसिंगदा सिक्योरिटी की अकनबा सेक्शन थोरांग लेप्तना लखटली विडोज एंड ऑर्फन रिसोर्स डेवलपमेंट ट्रस्ट घरी अवंग लेकाई इम्फाल की थौसिल मखादा खोंगजोम पपाल मैनापाई बिलुपना सिंधुना थौबाल जिला की खोंगजोम पपाल लाइबुंग कम्युनिटी हॉलदा लुखराबिसिंगदा सेंग थोपी थरम पांगथोखरे थरम अदु मखोइसु हिंगनसी हाइबा वाखलोन की मखादा पांगथोकपनी तमिलनाडु जिला मालेम की लुखराबिसिंग नुमित 2024 अमसुंग वेकेशन बाइबल स्कूल BVS ngang Tamilu Baptist Church ta pangthokre thorom aduda lukhrabi sing tamu akhana balai sol saba pangthokye amasung BVS ki mahiroi sing na tungan ba thorom kaya utkhi none jila da sunimittari ni chumcha tharakpa vacation bible school loisinkhre longmai part for Baptist Church tone na sinduna longmai part for peace land pangthokhiba BVS aduda mahiroi sani kun henbana saru yakhi अमरोमदा हंदर क्लास 10 अमसु क्लास 12 पास तौरक्लबा महिरोइसिंग तरामना ओकपा अमसु मखोइबु पुनिंग थौरपिकी थौरम अमसु लोंगमाई पार्ट 1 बैप्टिस्ट चर्च ता पांगथोखि थौरम अदु लोंगमाई चर्चेस फेलोशिप अमसु लोंगमाई स्टूडेंट्स यूनियन ना पुन्ने सिनबनी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस गुवाहाटी दा पासपोर्ट सेवा पुरस्कार पिरकले मना आसी न्यू दिल्ली दा पांगथोकपा सही ओइबा रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर सिंगी मिफम दा पिरकपनी मना आसी रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर चेरापुंग जेलियांग दा केंद्र की मपाथम राज्य मंत्री प्रीति वर्धन सिंह खुशिनरकपनी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस गुवाहाटी असिदा असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोराम अमसुंग नागालैंड कौंसिली तबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी मणिपुर अमसुंग सिक्किम हंदक थोखिबा इसाउगी अकुपा रिपोर्ट पिखलंगनबा गृह मंत्री अमित शाह मरी लेना विभाग सिंह खंगनख्रे वफम असी इसाउ थेंगनबा सेम साबगी मतंगदा रानी दुलेदा पांगथोखिबा ओंबा थाकी मिफमदा श्री अमित शाह खंगनखिबनी मिफम मदुदा इसाउ थेंगनबा तुंग कोइने चकतबा थवांगसिंग मतंगदसु श्री अमित शाह हने येंगसिनखि मांगना हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिसिंग मखादा लेबाग असिगी डिजास्टर मैनेजमेंट असी कुमांग यांगना संगसिली मागना हाई अवानुपो राज्य सिंगदा यामद्रबदा अचोबा पुखरी यांखै सेमनो थमगी तंगाई फदबा लई मसिना लौ सिंगु की थबक सिंग अमसुंग टूरिज्म दा कानबा पीबा ngamgani अमरोमदा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ना मतम मतम की ओइने पीबा जना कांगलोन सिंग लेबाग असि निन टेरिटोरी अमदी राज्य सिंग ना मतम जाना हनगनबा सु गृह मंत्री अमित शाह ना अपील तौखी 35 सुबा लोकसभा अहन में मिफम ngasiदगी हौरगनी मिफम असिदा नौना सदस्य ओइना कागलबा सिंग वासक लौगनी प्रोटेम स्पीकर ओइना हाबलबा बीजेपी की सीनियर MP भर्तृहरि महाटप नौना सदस्य ओइगलबा सिंग असि वासक लौगनी अनोबा लोकसभा के अध्यक्ष थासी कुंतरुता खनगनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न थासी कुंतरेता लोकसभा अमसुंग राज्यसभा की अपन में मिफमदा वा nganggani राज्यसभा की मिफम न थासी कुंतरेते हौगनी संसद मिफम असि मथंग थागी अहुमदा लोइसिनगनी नीट यूजी
examination ki paper leak oikhiba du Jharkhand ki Hazaribagh ta yam haisingba geng khotpu amana thon khibin haina Bihar Police ki Economic Offence Unit EOU na hairi wathok asiga mai lena sem kiba SIT na geng khotpu odugi mioi tarhomdoi phagpa ngamle haina su Economic Offence Unit na makhatari unit asi serolaman hai Jharkhand ki Hazaribagh ta leiba parikha center ra sana gadab SOP sing ni thina inkidabana question paper leak oirikhibani SIT adu report matungina parikha adu tawgadaba noma watlingida Patna da thungkiba question paper adu Hazaribagh ta leiba office school da thungadabani net exam thagiba mahiro tara magi mathakta so case asiga mari lena SIT duna wangpaung sathaki makhata na thejina bagidama CBI da sinakre hainesu EOU na makhatari case asi CBI da sinakre ba matung agency asina FIR ama panduna thejin ba hokre special team sing semduna Patna amasung Godra da makhata na thejilagani hairi ICC Men's T20 World Cup ki Super 8 stage ke Bharat ke Super match oinanga si Australia ga thengnaragani match asi Darin semi cricket ground anga sinimidang pungni panda sanagani arang sani ki ba Super 8 stage ke atopa match sing da England na yumbu America bu wicket ra da maithi be piki Afghanistan Australia buran gudmathe da maithi be piki hauzik West Indies am the South Africa sanari Ahanba awang Kampur Open Football Tournament ke winner NYC Nilakotina oide nang sani ki ba final match ta NYC na Marjing FC hengang panjal ani yamada thoiduna champion oikibani Ahanba Raja Thake Lion Jamsana to me Naukchale Memorial Football Tournament nang sani ki ba match ta KNK Kaibulna Yadabi Kangche bibu panjal ahmani thoiduna final sangle ngasi phongba pause simori pause ngidam hauzik khetimihim Premchand leide Premchand Thagachari Gorani Sanalaiba ki ahan headline si Manipur Thugairaga Union Territory Sem neba demand tauriba Kuki MLA amagi aronba thaurang haina sub headline piraga main headline da Kimnio Hangsing MLA oidringaida KNO gi Women and Child Secretary oramle haina main headline piri Naharol gi thaudang pauchi gi ahan headline asi Kuki singi Christian country ama sem neba honabada Kuki Jo Council na World Forum for Democracy da yaunanaba Bharat ki Presidenta Ayiba Chirol Pisilamle haina banner headline piduna fongle Thao amasung gas puba gari chahum kunmari thunglare gari thilakpada yaurokpa rongmai sing kungbong bazar da miyamno okhe haiba headline asi ponopam pauchigi ahan be headline ni Imphal East nongmai kamna khre juri bamda leiba maitai gi yumda bom pukhai han khre haiba headline asina People's Chronicle gi ahan be headline ni Pausi Huenlan Paudadi, Juri Bamda, Manipur Legagna, Lokatpa, Security Section Thorang, Polang Saram Lehaina, headline Pidon Fongli, Chief Minister Birengi, Delhi Kongchat Etokre, Hyber headlineasi, Imphal Free Press ki, Ahan be headline, Pausi, Manipur News ta, Chief Minister N. Biren Imphal da Halakre, Amit Shahana, Manipur gi Ichaw Amasung, Relief Measure gi Matangda, Review Tokibagi Damak CM na Tagat Pafonokre, Haina, headline Pidon Fongli. Security Sing Thamjilakpagi Mayokta Miyam na Yaninda Fongdokre haiba headline asina Manipur Mail gi ahan be headline ni Pausi Tamilong Times asu ahan be headline pidano Fongli Prime Pan Super Lok Sabha gi ahan mifam ngasidagi horagani Prime Minister yauna MP Chani Marfu wasak logani MP Chani Humpu Marina hayeng wasak logani haiba headline asina Ichil Express ki ahan be headline ni Mafam kayada Khongjang Sangsen Kre Warep Sing Lokre Lan Horakpa Kuki Singi Matakta Action Lokalu Central Forcing Kanadre Manipur ki Hankro haiba headline asi Shanghai Express Manipur edition gi ahan headline ni Pausi Shanghai Express English edition asu ahan headline pidano Fongli SDSA na Senapati Jila dagi Kuki Jo taba mafam singda tangai fadana changnabi adaba polam sing pibada ating butam kre haiba headline asina Hills Hornbill Express ki ahan headline ni Pausi Tamilong da Fongba Ganfiu Melgisu ahan headline oiri Tamilong Times kina anishuba headline oiri Gorani Thagatsari Premchand Hauzik Aroibada Maroyo Pau amuk hana Security Force na Surasanpur Kaksing amasung Kangpo pidagi khusu khulai kya fagatle Manipur amasung Sikkim da handak thokiba isaw akupa report Gृह Mantralay da pikal ang nabakangan kre amasung Tanipan sa Lok Sabha ahan mifam ngasidagi hauragani Pauloy jari